Lokosong rai tergei bisibani ololo baikangni hamjakna chajakna bodol tei loko adono chongnani slanani abuno lokosong rai dani kokmang lokosong rai tergei hastebo laithangnai 16 February salmariwo Bidhan Sabha chongbari ni board nahar jakha tei bwskangni 2 mas salmariwo board lekha jaknai aboni yaguluno hastebo sabo hapango phainai srai nai phiaba o jorani bisinguno tabuk Neta Montri Ozmarok ni Smi Sengei Toli Kami Amchai Hasti Ganangai Tabok Tongkasang Lukuroni Kukugo Sungmung Ka Meeting Mung Achajak Sabo Hapango Painai A Sungmung ni Cocktail na Bagi Naicir Mung Tubi Tongo Srang Sati Tabok Naiciri Naileno Bo Asuk Tayo Sabo Kuplay ni Man Te Sabo Beset Asuk Tay Manai 2023 Biswa Hapango Paiman Egnong Simna Bidhan Sabha Kendro Taklai 2023 Bidhan Sabha Chongba Diwo Bebagai Vote Kalaika 32,992 Abroni Bisingo 24,000 vote Manai Kaplai Mano TIPRA Motri Batanai Bormganang Biswa Debbarma Nui Mohonpur Bidhan Sabha Kendro Taklai Bebagai 81.2% vote Kalaika Abroni Bisingo 14,000 vote Bebagai Butani 38% vote Manai Kaplai Mano TIPRA Motri Batanai Tapos Day Abuni yagulo tham Bamutia Bidhan Sabha Kendro taklai bebagai vote kalaika 81.58% bebagai voter tomani 46,529 abroni bisingo 37,960 voter kalaika 56% vote manai kaplai mano CPM ni batinai Nayan Sarkar Barjala Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 81.7% 50% vote manai kaplai mano CPM ni batinai Sudip Sarkar abuni yagulo hainhai ba Khayerpur Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 84.28% abroni bisingo 17,000 vote manai 55% vote kabang manai kaplai mano CPM ni batinai Pabitra Kar Dognong Agartala Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 80.54% abroni bisingo 30,000 vote manai kaplai mano Congress ni batinai Sudip Sarkar Abni yagla hainhai City Ramnagar Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 75.36% abroni bisingo saisung batinai hakibai independent candidate Purushottama Roy Bormon 16,700 vote by kaplai mano City Ramnagar Bidhan Sabha Kendro abni yagulo Char Town Bortoli Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 85.92% abroni bisingo Congress ingai batinai Ashish Kumar Saha 19,000 vote manai kaplai mano 9 Bonomalipur Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 79.74% abroni bisingo 16,000 vote manai kaplai mano Congress ni batinai Gopal Chandra Roy abni yagulo Chief Moslispur Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 81.33% abroni bisingo kaplai mano 14,000 vote by TIPRA Mothani batinai Samir Bosu 11 Mandai ST Constitution batinai taklaini vote kalaika 84.74% abroni bisingo 26,000 vote manai kaplai mano TIPRA Mothani batinai Swapna Debbarma abni yagulo 12 Takarjola Bidhan Sabha Kendro taklani vote kalaika 81.34% abroni bisingo 27,000 vote manai kaplai mano TIPRA Mothani batinai Biswajit Koloi 13 Protokor Bidhan Sabha Kendro taklai vote kalaika 78.22% abroni bisingo kaplai mano BJP ni batinai Reputi Mohandas 14 Border Guard SC Asuk Thayo bebagai vote kalaika 82.67,000 abroni bisingo 25,000 vote manai kaplai mano Minarani Sarkar 15 Kamlasagar Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 84.98% abroni bisingo 13,000 vote manai kaplai mano CPIM ni batinai Hironmoy Narayan Debnath abni yagulo 16 Bishalgor Bidhan Sabha Kendro taklani vote kalaika 84.85% abroni bisingo 18,000 vote manai CPIM ni batinai Parthoprati Mojumdar kaplai mano 17 Gulagati ST Asuk Thayo 18,000 kabang vote manai kaplai mano Manoj Debbarma 18 Surjamoni Nagar Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 81.72% abroni bisingo BJP ni batinai Prasad Paul 23,000 vote manai kaplai mano abni yaglo 19 Chorilam ST Asuk Thayo bebagai vote kalaika 77.9% abroni bisingo
13,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Sudip Debbarma 20 Boxnagar Bidansabha Kendra bo jotoi vote kleka 79.39%. Abroni bisingo 15,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Khayer Miah 20 Nolsore SC asuk thayo bebagai vote kleka 87.28%. Abroni bisingo 20,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Tapos Das 22 Sunamura Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 80.6%. Abroni bisingo 16,000 kabang vote manai kaplaingi mano Debabrata Botacharji BJP ni batanai. Abni yaglo 23 Donpur Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 76.26%. Abroni bisingo 13,000 vote manai kaplaingi mano BJP ni batanai Pratima Bhumi 24 Ramchandra ST asuk thayo jotoi vote kleka 81.7%. Abroni bisingo 21,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Ranjit Debbarma 25 Khwai Bidansabha asuk thayo 82.48% vote kleka. Abroni bisingo 20,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Nirmal Biswas. Abni yaglo 26 Asrambari ni ST asuk thayo jotoi vote kleka 82.71%. Abroni bisingo 23,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Animesh Debbarma 27 Kalyanpur-Pramodenagar Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 79.88%. Abroni bisingo 15,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Manoj Debbarma. Abni yaglo 28 Tenemura Bidansabha Kendra taklaini vote kleka 78.66%. Te Abroni bisingo 14,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Abhijit Sarkar 29 Krishnapur ST asuk thayo jotoi vote kleka 81.27%. Abroni bisingo 12,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Manoj Debbarma 30 Bagma ST asuk thayo jotoi vote kleka 78.5%. Abroni bisingo 16,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Purnachandra Jamatia 31 Radhakishpur asuk thayo 82.44% vote kleka. Abroni bisingo 19,500 vote manai kaplaingi mano BJP ni batanai Pranjit Singha Roy 32 Matarbari Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 81.94%. Te Abroni bisingo 18,000 vote manai kaplaingi mano Congress ningi batanai Pranjit Roy. Abuni yaglo 33 Kakraban-Salghara SC asuk thayo 76.99% vote kleka. Abroni bisingo 20,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Ratan Kumar Bhumi 34 Ramnagar Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 82.44%. Abroni bisingo 19,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Sudan Das 35 Binoy Bidansabha Kendra jotoi vote kleka 85.42%. Abroni bisingo 23,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Dipankar Sen 36 Hantir Bazar ST asuk thayo jotoi vote kleka 84.33%. Abroni bisingo 18,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Horindra Riang 37 Rishamok Bidansabha Kendra vote kleka 85.81%. Abroni bisingo 19,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ni batanai Ashoke Mitra. Abuni yagulo 38 Julaibari ST asuk thayo jotoi vote kleka 86.2%. Te abuni bisingo 19,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani batanai Govt Mok. Abuni yagulo 39 Mono ST asuk thayo jotoi vote kleka 83.47%. Te abuni bisingo 17,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani ingit batanai Dhananjay Tripura 40 Sabrum Bidansabha asuk thayo jotoi vote kleka 82.85%. Abroni bisingo 26,000 vote manai kaplaingi mano CPIM ningi batanai Jitendra Choudhury 41 Nagar ST asuk thayo bebagai vote kleka 82.44%. Abroni bisingo 19,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani ningi batanai Pathan Lal Jamatia 42 Amorpurni Bidansabha Kendra taklai vote kleka 82.16%. Te Abroni bisingo 14,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani ningi batanai Ashiram Riang 43 Korbok ST asuk thayo jotoi vote kleka 83.72%. Te Abroni bisingo 18,000 vote manai kaplaingi mano Tripura Mothani ningi batanai Swnamsinai Tripura 44 Raima Valley ST asuk thayo jotoi vote kleka 82.9%.
te abroni bisingo 22,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Nondita Debbarma Riang aboni yagulo 45 Komolpur Bidhan Sabha Kendro vote klekha 85.14% te abroni bisingo 15,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Manoj Kanti Deb 46 Hurma SC Ashoke Thayo jotoi vote klekha 83.1% abron bisingo 17,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Shyamal Sarkar 47 Ambasa ST Ashoke Thayo vote klekha 82.39% abron bisingo 18,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Jitendra Debbarma aboni yagulo 48 Koromsora ST Ashoke Thayo jotoi vote klekha 83.7% abron bisingo 19,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Paul Dangsu aboni yagulo 49 Samno ST Ashoke Thayo 81.37 vote klekha aboni bisingo 20,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Ashoke Kumar Tripura 50 Pabitra SC Ashoke Thayo vote klekha 84.31% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Bhagavan Chandra Das 51 Photigai SC Ashoke Thayo vote klekha 82.2% aboni bisingo 15,000 vote by kaplai mano BJP ninge batanai Sudhanshu Das aboni yagulo 52 24 Bidhan Sabha Kendro vote klekha 81.9% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Ranjan Singha 53 Koilashwar Bidhan Sabha Kendro vote klekha 76.56 aboni bisingo 24,000 vote mane kaplai mano Congress ni batanai Birojit Singha 54 Kodamtola Kurtibo vote klekha 76.55 aboni bisingo 21,000 vote mane kaplai mano CPIM ninge batanai Islam Uddin 55 Bagbasa Bidhan Sabha Kendro vote klekha 74.31% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Jatov Lal Nath 56 Dharmanagar Bidhan Sabha Kendro vote klekha 77.4% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Biswa Bandu Sen aboni yagulo 57 Jubraj Nagar vote klekha 79.6% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Malina Debnath 58 Panisagar vote klekha 79.55% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplai mano BJP ninge batanai Binoy Bhushan Das 59 Pesathol ST Ashoke Thayo vote klekha 76.25 aboni bisingo 15,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Hollywood Chakma Paithoko 60 Kanchanpur ST Ashoke Thayo vote klekha 76.45% te aboni bisingo 17,000 vote mane kaplai mano Tripura Motha ninge batanai Philip Kumar Riang kai dokji Ashoke Thayo lukorokni khokni kok salaimani bo hapang phainai salaimani kok no nachermani yagulno sangtatini nacher mugo 2023 Bidhan Sabha Chongbari lekhamung haikeba board lekhamung lukorokni ground diponi yagulo nacher mugo o report mangkha